Udang elam balarim bah haka UDP ba BM Lanong ulong ba menta udan haka jing Artatien baka parti kan ai tiket u na kabenta ka election MLA kaban long house number 1. Haba penpaw ya kani hakilat pathai khubor uba BM Lanong badairu ulam phang bat sembut menteri rang ba barim ka jela uya thu ba un mi bet ban ai rang na nongkram compare laka UDP ka ai na ya ka tiket. Imat haka tinggi juga te imat lah tikena tapi ban pekan mai. Nombor ba mendak don sini isu kan kan ko kontak room don show kita phone kita keren room don show te kalau don aku pernah Julai Meghalaya dep tikena ke presiden ulong presiden ba wong ba ladap lut gajinya selok gajing jingo gajing le kendu ibriu tu ong ba imat kesur lagi babun balang kalau pernah show sitting emade balang te imat nak kata gajing dia tu kata komiti komiti ketika Central Election Committee kebangi kendu dia kata Central Election Committee lah keren dikata but kepabuat nanta ayo semua buat kiki ya keren dia pembet imat kepasang nanta ada istaman cu penbenar legalis the decision it seems kila ya dem ngai kumtahi ngai kumbakal kumtahi hajakawan reward yang instead of rewarding me hajakawan I award yang ngathoi ikut mungkin piatif golden Meghalaya ngathoi ikut golden Meghalaya ka political history juga jela hakisan house number lain no nganan berkat kata mo kalau ke ba kinya kemen kalau ke makin tang na kata ka lu kala ra ke parti yang alin li te kala ra ba ke gom no tho ya ke parti ber koi balada ngadan na ka UDP kan no kan pa kadur kadar ka kamper kan pa kadur kadar ka kamper ke UDP tu nanti mutakan no kuno kalau kita tanya hal cakap bagi reward lewat award yang I'm punished lah kan beresok lah le bom sunyo te nga semua punta ke bom pi nga so kumbang lah le bom makan te iman ngam la badong area nomor ba padan kalau komprekat buat yang kampat dan ngampat don kejimut muta ru yang mentah ndai ngalong ipi ba haba kimai ngai tiket tengah hab ya lah ketemu berhenti tambah bandai rung sakanu kono ke parti ya kata te ngamdan jimut tinggi saya perkat dah ada penpena lagi thank you kandidat